Maria atuje gusa tubisubire mu tukana nibuze uko tumara agahinda tubabaye kandi dusubiremo abisubiramo kandi tubishoboye tukamuramburira n'ibiganza Yesu rero mwenyine mwabiririmba ijuru rikumva amajwi yanyu muri uyu mugoroba barambura ibiganza tugatera haleluya tugashimira umwami wacu komeza turambura ibiganza abantu bazima batarwaye amaboko we tugiye kuririmba ariko ntarimo kwibuka neza ariko nabaha agace ndimo kwibuka kandi tunezererwa Imana ariko mbere yuko nkaririmba ndagira ngo sabe nako representa ungirije natambuke yewe ndi umuyobozi wa alarme wenda ko mutabizi ariko uyu mugabo niwe unyungirije icyiza kibamo nuko turi inshuti je nawe tukongera tukayoborana muri uyu murimo muri make biratworohera. He's our leader but he's also a good friend of mine. Nta kintu gishobora guhagarara ndahari urugo ndahari Stand still because I'm not around. Kandi nanjye ndahari nyine sinshobora kugira umutima uri utitse neza kubera ko ndahari. So even when I'm away, I'm not worried. Umugabo mwiza nshuti yanjye. Such a good man and a friend. Ndagira ngo kubera ko njyewe ndi umufoswe n'ubundi umuyobozi wa alarme. Even if I'm the leader of our ministries, but I'm a member of Foursquare. Mbere yuko ndirimba iyi ndirimbo muhe umwanya mutoya. Before I sing my song, I'll give you a brief word. Hallelujah. Narakoze representa ibyo yavuze byose n'ukuri. Thank you very much. What I said it's true. Kandi n'abatariki barabizi. Even everyone knows. Dusangira byinshi Imana yadufashije kuba muri iki gihe cyo kuyobora umurimo mubona. Share a lot in common. Dufite igihe kitari kigufi cyo kuyobora ariko kandi kitari kirekire kuko kirimo imirimo myinshi. Been leading this team not for so long but also not a short time. Mutwihanganire tugusha indirimbo kandi tuba twasabwe kuririmba. Please bear with us. We have come to sing but we have to say what. Ariko imitima yacu ntiyatwemereye ko dukomeza kubera ikindi gikorwa cy'ingenzi twifuje gukora. Because our heart is leading us to do something else we wish to do. Muranyemerera maze nsabe niba hari abanyamuryango ba alarme bicaye ahantu hadashobora guhungabanya protocol guhera kuri Reverend Pastor Sakado Question that former or current members of other ministries that who are seated in the n'abandi congregation. nabasha kuvuga mu mazina bitewe n'uko bicaye. Mention all the names. Munda bose turamwegereza mbere y'uko iteraniro riri muri ayo mahirwe. Abo bantu n'abasaba ngo batambuke imbere kubera
forward. igikorwa tugiye gukora n'icy'umuryango ntabwo ari icy'umuntu. To be with us is what we are going to do because we are going to do it as a family. Mu busanzwe ntabwo ngira amavuta yo kuvuga abantu ngo bavuge kanaka mvuge imirimo ye mu buryo busanzwe. Usually I'm not good at talking about people and what they've done. Ariko uyu munsi ndumva ndiwihagije. But I don't think I will keep this to myself. Twishimiye hamwe n'itorero ryose. I'm so happy together with the entire church kwakira umushumba wacu Professor Bishop to have our bishop, Professor, na Madam, and his spouse. kandi turabasaba mu byubahiro byabo gutambuka ku gikorwa tugiye gukora turabikora bajya imbere. With all due respect, we will wish you to come forward what we are going to do. Bihangane ndabizi ko barushe uyu munsi imirimo It's myinshi. been a long day, but please just be patient with us. Ni icyumweru cyose bananiwe bakora imirimo myinshi. It's been a week full of many things. They were running up and down. N'imyaka 20 bamaze bakora imirimo. In the 20 years they have been serving in this ministry, bakoze ibidasanzwe. they have done extraordinary things. Bishop k'umwihariko ni inshuti yanjye bwite. In a special way, Bishop is a personal friend. Hari ikintu nshaka kumuvugaho kimwe kitaba icy'alarme kitari n'icyanyu mwe n'icyanjye bwite. I'll say something personal about him. Nakoze ubukwe mu mwaka wa 2017. I got married in 2017. igihe narimo ntegura budget kimwe n'abandi bose babitegura. As I was making my budget, imibare izamo ibihekane. things were not adding up. ubwo ngira ngo narimo nteranya nkabona hajemo utuntu tumeze nk'utunyenyeri. Seeing gaps in my budget. Ndicara ndatekereza ndimo ngenda nkora fundraising plans zanjye ko zari zimeze bitewe n'abandi nk'uko namwe mubigenza. I started to fundraise here and there. Ndahaguruka njya kureba Bishop. So I went to Bishop. Umutima unyemeza ko ngomba kumusaba ubufasha. I wanted to seek support. Amagambo make yashoboka ndamubwira nti mfite ubukwe kandi ABCD ntibimeze neza. I told him how things were. Muri ibyo haburagamo na sale y'ubukwe. By then I didn't have even a Nari mfite venue. amafaranga ariko nayateranye nkabona atari gucika isale kuko icyo gihe twarayishyuraga bashoboraga kuyishyura abandi bakayihera ku buntu. I didn't have enough money for the venue of our wedding. Ndagenda maze kumureba arasenga arangije arambwira ati rero wowe uzagenda uzana amafaranga y'isuku gusa. So he prayed for me. I told him he just go and invest just a little money for Icyo kintu ashobora kukibuka cyangwa ntakibuke. to remember that. Ariko cyarabaye ku itariki 8 z'ukwezi kwa 10 I remember that vivid, including the date. ibyo ndabishimira Imana ku giti cyanjye. So I'm grateful to God. Ariko si ryo jambo nahagurukanye uyu munsi, iryo ryari iryanjye bwite. But that was just a personal remark. Ijambo twahagurukanye, ijambo twaganiriye n'abayobozi, ndabasaba bose gutambuka bakajya kuri uyu murongo Bishop ariho. As the leadership team, Ndasaba SG, ndasaba abajyanama, ndasaba n'abandi bayobozi muri executive yacu. I request to come forward. Twifuje kwishimana namwe, We wish to celebrate together with twifuza you. kubaha impano nk'itorero. And we would want to give the church a gift. Turashimira ubuyobozi bwa Foursquare leadership yayo kuyikomera We amashyi. are grateful to the church of Foursquare. Turashimira abanyamuryango batanze kugabanije mu gihe twifuzaga gukorera ahantu. They have always given us a venue to do our activities. Hari umuririmbyi wavuze ngo wagendanye natwe, They have walked with us, mwagendanye natwe, just as a certain song nanone says. twagenda tudashimye. So we are here to thank you. Ndasaba representa The representative, na Madam Pastor, twebwe tumwita pasiteri ko tubizi, ariko inshingano zacu tumwita ni representa. Cyangwa bishoboye bakavuga mu mazina ye kuko nayo twakuranye ariko tuyavuga nyuma Imana iza guhindura n'iryo rindi. Nagira ngo rero babashe kwegeranya nasabye representa Madam ko bayifata. you will hold the gifts. Abandi n'ubundi mukomeze mubafase amaboko kuko muri inyuma yabo. Others will be just nearby. Batwemerere bashikirize Bishop mu izina ry'itorero Foursquare. They will present the gift to Bishop on behalf of Foursquare. Iyi ni impano yacu Imana So this is our gift as our ministry. twatekerejeho We thought about this and nta agreed. wigeze abwira undi icyo kintu uvuze ni iki Everyone was kandi supportive. igitekerezo cyazanywe n'umuntu umwe muri komite
abandi bose bohereza twa tuntu tw'icyatsi two gutikinga. of the idea. Imitima yacu irishimye, Our hearts are twagendanye glad, urugendo rw'imyaka 20 tutarabigusabye, walking together with you all these utubera years, inshuti tutarabigusabye, being a friend ariko to us. noneho tugusabye imyaka isigaye kubana natwe. So continue to be with us. Ubu noneho dushobora kuririmba twishimye. Now we can go ahead and sing. Nagira ngo abayobozi batambuke begere umushumba iyo mbere yo kumanura iyo mpano habeho agafoto kugira ngo nako ni keza. And we can have a photo. Yego. Ngira ngo mwumvise ko amavuta yo kuvuga abantu yaje. Now I feel inspired to talk about it. Akomeze gahunda ko zari zimeze.